Pemirsa tingkat hunian kamar utawi okupansi Hotel Ring Bali kauningin tenun sinarengan ring galah liburan Nataru sampun sayan telas. Nanging Chairwoman of Bali Hotels Association BHA Francisca Handoko Mausang, okupansi hotel Pacang Muali Nincap santukan wenten pengerauh Imlek tanggal 21 Januari. Okupansi sayan tedun nanging kakantenang pacang muali nincap rikalaning nyangre pengerau Imlek. Rahu mangkin Francisca Mausang, kahanan okupansi hotel munggah ring sawetara wilangan petang dasa kantos 6%. Nanging kahanan inucap mejanten anutin genah miwah karakter market turmaning brand suang-suang hotel. Penedunan okupansi wantah memargi ring sawetara erahine santukan ring panguntat wuku sanijagi rauh sampun ngranjing galah liburan Chinese New Year. Ngenenin indik pengerauh wisatawan manut Francisca pengerauh wisatawan domestik Wisdom wiadin wisatawan mancanegara Wisman kekantenang imbang. Di tepengan mangkin kantun memargi low season ring dura negara raris ring Indonesia kahanane mangkin nenten jeru masuk libur panjang anutien ancang pasar suang-suang hotel asapunika taler indik pengerau wisatawan Tiongkok ke Bali dan ngawohin pai ketandane kantun nyantosang konfirmasi saking angge pariwisata ring Asita pai ketandane nyantosang galah janten saking travel agent miwah saking airport authority. Yudi Karnaedi Bali Post Nguningayang.